Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sobanukirwa nikahe ubukwe bw'abayisilamu. Kirazira kurongora umugore wa so ari we bita mukaso, cyangwa se umugore wa sogokuru wawe ari we bita nyogokuru. Dalili: kubera imvugo ya Allah dusanga muri surati Nisa aya ya 23. Bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a. Imana muri Qur'ani iragira iti: muramenye ntimuzarongore abagore barongowe na ba papa banyu keretse ibyabaye imbere y'Ubuyisilamu, kuko ibyo ni urukozasoni, ni n'icyaha gihaye, ni n'inzira mbi. Surati Nisa aya. Ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe ndetse ukande n'akazogera kugira ngo ubutaha utazacikwa ikiganiro tuzakorana n'umuyobozi